Moses Boyeni oro ni mwandiki munene wa ngwataniro ya Clinical Officers kaunti ya Meru owete thirikari ya kaunti unirete utia barua ya koti ya kubathikira na iketumi mugomo yukinyite ntuku 11 ntu barabutiete sibitari ciangarata ene ni wacio tungata Anthony narwekiringa ntuku ya 11 ya mugomo jwa Clinical Officers ja kaunti ya Meru akiaria mwandiki wa rigitani baba Moses Boyeni na ugite mugomo joni jo mana bari na baruga ya koti iria kugania mwanka muthiru mweri jwa 11 indi akiuga thirikari ya Meru niregete kwathikira baruga yu kana watho bou narua ntuku ya 11 twi mugomo nonto boy shuzira tombere kwetha tukirisi na thirikari mugomo uyu wetu ya lali nonto itobithire ya othe sheria betikiritie na twina kotona ira county governments barete ku obi yani last year mweri 11 2023 na tuna certificate ya failed reconciliation Tawara Labour Act 2017 ikuwa so batu twititie mugomo kialali boyo baterwe kingia bisa ojo ariwa kira kumumakia na inya ni urathirikari nene na ciama turite na wiruba kuthikanira na digitani kenda bagachwa ntaira bacoka ngugine bethire bagitutira je batige kuthangika thirikari tina haraka ya kusolve manto ya twinayo thirikari tina haraka ya kuomba ile karanda na madaktari nikenda bakomba kwithira tukirisolve manto ya na haraka nikenda mwananchi akaendelea kuona kuhudumiwa na buraba tere kuthetheka ndele macibitari yetu gavana wetu amuna gavana zibaba Kibonde 46 bataomba kwithira baetwita muchamanio tukarathi abo nikenda tumba kwaraniria twitikanire kare turia witikaniria ku mugomo yote kumea gavana zibamwite ukaria mwankari ntekumea gavana zibamwite mwananchi wa kawaida akaendelea kumia mwankari lakini batu turua kwina manto yote yatikaniritie 2021 yato kwenda yatimizwa Mudiene Boyeni ariwa kiremende kibya jao jada betekanirite na thirikari ya Meru mwanka muthiru kiria kithirikari uyu mbite kuthire ni gicunje kithano kuma kirigana kamende kibya jao na ko ariuga riti ngugi bogi maba mwire bate na wiru na ngugi uburu ndene Meru County the only kiraba with it ni just 5% ya manto yato ingitie kana yato etikaniritie kumaanisha ati bangugi pandene Meru County iba kuwa frustrated more in the county government ya Meru nuntu kwethira manto yapo wire bakaomba kwethira bakibwithia batiromba kubwithia bombere itowite staff babo ndemo bombite ku retire ku resign kana kuma ndene service mbayada manto ya maingi ya bombite kwethira bakiuma iba batete kwenda bakiriplace lakini otinyo omwe otiandi batira bwithwa ya ku replace antu bara last year ne korikano iba county ne bwithia na advertisement era kasuri no tetena mia keri potra ndosha wero reakwari eto ni mutuge kare